بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kamamaasan na mukalasahan mga palangguan na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niudihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala biusan pangumulan amuin mausal na tu in maniuti waktu ini deng mga pila-pila minit takilun hipasampay in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kapahaman sin kita ni maniutiu unu namanin haq sin Allah subhanahu wa ta'ala rikatu taniyong patut subay na to hitunay atawa hinangon sabab in Allah subhanahu wa ta'ala matarrang katu taniyo siya in Tuhan mapatut sumbahun iban pagpatilibunan iban pagtag-ipunan iban tuput kanya kita ni magtawakkal iban katansin pakaradyaan hiuwi na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangguan na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, parakala dahing ha mga mahinang siya ibadat iban damik yan dahing ha mga hikajul dyan at day sabkatu tani mahinang siya masaal larakula dahing ha adlo dunya dagpak padlaw akhirat mahulog pa hukuman syirik amunin parakala sin pagsumbay. Parakala pagsumbay hawakun karna maksud pa Allah subhanahu wa ta'ala in paghinang biya na sin iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalli lirabbika wanhar lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad fasalli na sambahayang kau hakar na sin Tuhan mo wanhar iban pagsumbay kau hakar na daysab sin Tuhan mo. Hati ni mga palangguan ha kama Islam in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin iyo na sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini fasalli lirabbika wanhar lirabbika. Hati niya pagsambahayang kau ya Muhammad hakar na sin Tuhan mo bukun hakar na hisin nagdaak kay mo ring ha mga manusia ataw bukun dahing hakar na sin diaak kau sin hisuring ha mga amuin barkanan biyayaran kau atau ka biyuga kau atau kan diaramag kau kanila atau ka maasan mo sukat silin pangmu sin kuray salam sin Makkah nagsambahayang kau patuhan mo sab sin diak nila atau mawa kau kanila bukun. In Allah subhanahu wa ta'ala riak ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumumbah patuhan Rabbul Alamin amin nagpapanjari kaniya fasalli li rabbika pagsambahayang kau ya Muhammad karna sin Tuhan mo amin pagsambahayang mo wayrun hisin nagdakay mo tagkabayaan but malengkan Tuhan mo Rabbul Alamin Allah iban pagsumbay kau paglabot kau sinkatan deng ha mga susumbayon mapatut hipaglabot pa Allah subhanahu wa ta'ala karna kaniya amin ni in maksud sinkita niya in tanda niya in Allah subhanahu wa ta'ala mga palangguan mga kamaasan mulia long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam long yaqul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang ya Muhammad pamungan inna salati ha supaya kaingatan sin mga hisyu manusia yan haalupan
Bunal-bunal turing pagsambahayang ko ini, iban sin pagsumbay ko ini, iban sin kabuhi ko ini, iban sin kamatay ko ini, wayron duweng sangdulan ko, iban uwian ko singkatan pakaradyaan ko, lillahi rabbil alamin. Ba't malingkan tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu. Wayroon sakuto sa wanding sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, siya in pagsadmitan ko sin katan ibadat ko. Karena kaniya sadya, lillahi rabbil alamin. Tupot da pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kabuhi ko, kamatay ko, pagsumbay, iban sin, pagsambahayang ko, tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon sin nagdaak, wayroon sin amin hatin niya tag-amulahi at malingkan Allah Rabbul Alamin. Wayroon sakuto niya. In Tuhan ko, amo in sangdulan ko, sin pag-ibadat ko, pagtawakkalan ko, iban sin pagpakitaan ko, sin ibadat ko ini, wayroon sakuto niya hambuk uno-uno, deng ha mga malaikat, iban deng ha kanabihan, iban sin awliya, iban sin hisyu padeng ha karasulan, iban sin mga kajinjinan, way sakuto niya. Way limbang. In maksud sin way sakuto niya, wayroon ta iban niya, way iban niya, way pana iban niya, wayro nagdilpikilan ka niya, deng naman nakapagpapanjarin niya sin rumi, iban sin langit, iban sin katan kita, iban sin wala, manusia, jin, kakahuy-kahuyan, katan pertumbuh-tumbuhan, wayroon hisin naghulog pikilan ka niya lang niya, ya Allah, biya ini ben hinanga, way. Allah subhanahu wa ta'ala alimun. In Allah subhanahu wa ta'ala asal labi in paslud sin panghati niya hakatan pakarajaan piajatu niya. Wayroon iban niya, nagpikilan, nag-engineer sin dunya, iban sin langit, iban sin katan piapanjar niya, way nakarihil pikilan ka niya. Wayroon hambuok uno-uno iban sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sin katan. Katan, ba't malengkan siya Rabbul Alamin, la syarika lahu. Wayroon sa wanding sakuto limbang, wayroon taiban sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk deng ha isyu pepanjari niya, deng ha malaikat iban isyu pa. Malaikat nasa ni matas darajat masuk pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkanabihan ni Mesya, karusulan ni Mesya kanabihan, ang pasumuno deng kanila sa wayroon nakaril pikiran kaniya. Amo yan in Tuhan mo ya Muhammad, amo in sangdulan mo. Amo yan in Tuhan mo ya Muhammad, amin pagtawakkalan mo. Amo yan in Tuhan mo ya Muhammad, pagpakitaan mo sin sambahayang mo. Amo yan in Tuhan mo ya Muhammad, amin patut magsumbay kau, magkulwan kau kaniya sadya. Maglabot kau kaniya. Hakarna niya. Magsumbay kau. Bukun karna nagsumbay kau, hipaglabot mo ajin hasupaya magrida injin. Pauliun niya inhisyu na sa sakit deng kaniyo. Atau magsumbay dito hata sinbud tempat biha ini hakarna sin jin. Ang pabobo bismillahan sin maksud yun hakarna paglabot. Sin kajin-jinan kanunuk-nunukan iba sin katampat-tampatan kabatu-batuhan. Dahon manok. Puti na kaunun da jenis warna. Pakambing. Sambil palumaggo deng hakambing may ng mga ini kabaw atau akan ini sapi atau akan unta bang sa pantunaon. In pagsumbay subay hakarna sin Allah. Nalong sin ulama in hukuman niya dua. Jari iban sindi. Kung mahulog in hal sin susumbay unyan, mahulog siya paharam atau kandi atau ay maksud sin pagsumbay. Kung makajari in pagsumbay yan, jari iban mahulog siya pasyirik. Mahulog pasyirik in parakala sin pagsumbay bang in kaaunan sin pagsumbay yan hakarna paglabot pa mga kajinjinan. Pag masuok iban panglaggo ikanila hakajinjinan. Atawa nagsumbay ko hakarna panglaggo imo hakanabihan. Iban sin mga awliya, iban sin malaikat. Pag masuok mo kanila nagsumbay, ako ini maksud sin panglaggo yung mga malaikat, bukon.
Sabab indag busin bihadto insa ka ula-ula sila in tag-amulahi kay mo mabuka kau kanila dahing ha mga jin amin jila kaun kau hangkan mo sila miulya liaggo nagmasuok kau kanila ampanakaw himinang sin parakala yan ampanakaw juralun sin jin kung ano isab siya jarihon siya hatat kala panghulmat duha ingin pagsumbay karna paglabot hahisin liaggo mureng ha mga rik kakitaan malaikat iban sin mga jin iban sin mga awliya na nalimun lawa na hadunya ini iban sin kanabihan nito nalimun lawa na isabdamik yan bao-bao nagsumbay ikaw panglaggo kanila iban ini pagmasuk mo kanila in pagmasuk subay ha parakala karna Allah subhanahu wa ta'ala nagsumbay ikaw kurban hahaylay haji bismillah hangan sin Allah ta'ala iban sin panglaggo mo pa Allah iban sin pagmasuok mo pa Allah sin ibadat mo pagsumbay nagsumbay ako ni Allah karna mo yan yung pagkurban ampain kita niyo maabot ima na sin kurban pagmasuok takarruban ilallah in kita niyo magkurban yung kaibanan amunin pag iyanon paglabot sa wayroon ba ni kiyapahaman sin kita sining pag iyanon paglabot yaon piyanglangan iban amuray sa mati in word korban haba sa Arab day pa rin korban bang haba sa Arab hambuk da amura in haadlaw sin haylaya ataw mapuas niya ruwat patu adlaw ayamut tashriq makajari pa magsumbay korban din doon niyanan siya korban pagmasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala bangin pagmasuk yan habukon pa Allah ta'ala pagmasuk pa jin pa iban panglagway pa jin kaya ingatan sin kamu amin mga mag-ubat sin parakala nasukot kuno bahasa siyukot sin ini tampat atau siyukot sin bangsa atau siyukot sin pangkat dagan pabud dagan pa amin nunuk dagan paglabot kan ni panglagway kan nilabihan day sin inhal ini piyanglangan mahulog siya pa syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala may ta siya nahin ang syirik sabab in kapatut sin Allah ta'ala amuin siya rin mapatut mo labuton pagmasuukan nagmasuuk kau papiapan jari niya nahulog sila ruwain pagmasuukan mo nahinang siya syirik pasal limbangan min Allah ta'ala sin amuin liabot mo din nga mga piapan jari niya mahulog siya pa syirik in hukuman niya hatin ni makna limbangan min Allah ta'ala kapatut sin Allah ta'ala hak niya amin subay siya sadya in labutun mo pagmasuukan mo pagsumbayan mo karna niya ampan nagsumbay ka karna ni jin pagmasuok sabsin mabuka kau manukutin kuan mat subay atawakan mangjilaka sila atawakan pos ding hajin ing kanabiyan si mga malaikat pauliya inyatu haramun wa huwa syirkun inyatu harami man hukuman ni syirik pialangan kuni sabjarihun jarihun siya in pagsumbay deng naman hamanuk pa kambing amin susumbayon amin hayop halal manuk pa kambing pasapi pakabaw paunta iban sin umupin makajari sumbayon halal deng mga hayop biya sin mga usa iban sin kaibanan bangkar na in pagsumbay mo yun mula-mula ngayanan bismillah wala day sabihan kita nagkita rin doon sabab in maglabot pa mga tampat magbismillah rin sa magsumbay sa amin mukarna long sinbasa amin niyat neto pagmasuok iban panglaggo ipajin iban sin niyat mo isab nagsumba ikaw hakarna sin Allah adlaw haylaya nagbidda sa kuno jarihon isab inamin pag ini sumbay hakarna sin Allah ta'ala habukon panglaggui biya sin ka panglaggui mo hajin iwan sin kaibanan nasabot jiyari magsumbay in tao hakarna panghulmat bedin biya sin sa kaula-ula aun dumatong ding ha mga bisita taurakula sin malakanyang mari pakauman sin kita niyo
nagpara na sulat lang ya rumatong kami habiyay ni adlaw mamisita matun sinhula ni biyay ni na in mayul sa pantun bang mayul at tawakan barangay bang ini baryo bang baryo mami na sapi mga ruwa sapi in sapi yaun sumbayun bukun yaun karna pagmasuok at tawa bukun karna paglabot biyasin ka paglabot pajin iban sin kaibanan pa sa inyaun sumbayun mula-mula karna Allah yung pagsumbay sa hipanghulmat ha mga taurakula kalulumanan. Amo ini injiyari. Amo ini injiyari. Siyambot si makatote mga ranbid din lang yaton. Unin hukuman sinamin magsumbay maghinang pito. Nagsumbay sapi. Makaun. Ataw ay mga manok. Makaun. Insyaallah. Makaun. Impiang langan bukun ha tarika. Bukun ha hinang bitikan daakan sin agama. Amin hinang nila ampen pagkaun makaun. Hinang nila piyang langan. Sa insusyum bay iyaun, piyang hulmat na mga tao rumatong. Aun mga tao, mataod. Ati magpadyamong habihaon. Bunal, piyakuddan hahinang biasin kabiyaksahan. Pangadatan bahasa. Pangadatan, sabok kung siya pangadatan sin Islam. Hangkan inyaun siyabot sin mga ulama sin kita niyo, bukun na yan deng ha mga raakan. Hangkan bang mapatut, iban subayhin patutun, ando kailo ing kita niyo mga kamaasan, kalasahan mga nagguwalbang sa muslimin, in bukun na ba? Habitikan daakan sin agama Islam iban wala na nahinang, inut-inutan na to na hawasan, deng ha in mga pangadatan ini sabab, amuinin deng ha mga hikakangi, iban agun-agun malubu in pag-ibadat daakan sabab sin pagparulisin mga bukun daakan hasakali indagbus sin bukun daakan habukun nabitikan dumagbus siya biya kagiragbus ibadat sab amin pangadatan wala na to inihihawasan wala lilimasan deng in pangadatan wala imamu hangkan sa rumagbus siya sa pantun niya mga amuneng kabiyaksahan bang maasubunan hukuman na kuan banlong niya kabiyaksahan imbiyan amuneng kabiyaksahan sing kamasan biyan na saanin kita niyo asal bang biya agad-agarun sa in pangadatan unin aun deng habang sa na mataud amurakuman wala kita nagkita nagbanding sinbang sa bang hisiyo sa nagbanding kita ni sining kita nakasud palomli kusan sin agama Islam unin daakan sin agama Islam amoy tuin paghuru-huruhan sin kita niyo amin pagmuhut-muhutan hinangon unoy sabin piyagmari na puas deng ha mga hiyaram aun deng ha mga piyagmari sin syara inwala na nahinang sin nabi ayaw na kuhiminang pasal dumagbus san biadagbus ibadat sakali ampa ako maggulal hangan ako sa buro bahasabihan na inyan lang yung pangadatan ba sambil utungon bisurun na ito paragbos dumagbos yara akan bang masubunon yung hukuman na mayroon ba hukuman sa amo na yung pangadatan na hinang na bang yung pangadatan yan nagsulang iban sin syara iban mayroon na hinang sin nabi wala na riya akan ay mo iyan na mayroon na isabdiya akan mayroon isabliyangan hinang kita niyo bang paragbuson mo pa ibadat in ibadat tawqifiyah in pagyanong ibadat tawqifiyya ima na sin tawqifiyya bang aun pangdaakan deng Quran iban sin hadith iban sin bitikan na hinang limpa bakka sin nabi ibang mga sahabat niya amo yan in parulihun tahinangun para kala pag-ibadat bang mayroon na nahinang nila hundong kau pasal biya kau sin imian indaakan sin Allahu Ta'ala Rasul niya kulang sabab nagparuli kau khiyanapan min syara sin Allahu Ta'ala pia turunnya kan Muhammad hikaron elong sin kauruan lang ni Syekh Utsaimin in tao nagparuli masub maghinang sin wayroon habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin piararagbus nila biadagbus ibadat sa kaula-ula sa wayroon na dia akan
Bunnal dagbos niya tasbih, zikir mataud. Sa buko ni sab hahantang pagzikir sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambahayang nagparuli sin pagsambahayang bihaon bau-bau sa kaliwayo ni sab dalil niya way nahinang sin Nabi wala di akan sin Nabi way nahinang sin sahabat. Sa sambahayang way siya di sab sambahayang. Biya din dagbos on sambahayang way nahinang aun. Biya simpagan nga sambahayang salatul biya 2 rakaat yaun. Nalupa ko sin pagyan natin salatul nisfu Sya'ban. Sambahayang nisfu Sya'ban 2 rakaat kuno kita. Us hinangon kuno siya haut sin maghrib ban sin isya. Ini biyaun yari kita ni bulan Sya'ban. Manungayin Sya'ban ini doon na ka makakita sin amuin paghinang sin mga kamamaasan kailo in pasal long sin bahasa sin kita in bulan Sya'ban bulan taiti in pag-arwah iban sin kata sakali aun sambahayang nisfu Sya'ban in pangasubuhawno kau kimawa dalil hisyu in nagdaak isab kaniyo sin magsambahayang 2 rakaat nisfu Sya'ban hisyu alam nga sambahayang yan pasalin sambahayang may tasab kita langon magsambahayang way ikaw liyang magsambahayang bang imamu waktu iban sindaakan iban kasunat-sunatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pengganapan mo sambahayang sin Nabi magsambahayang kunis po Sya'ban sin way niya nahinang in pangasubo naita di mamarahi kayo mo in syara sin Tuhan ihihinang sin Nabi ganapan mo sambahayang sukat na isab sambahayang long niya sambahayang sunnat pang siya yan sunnat aw na dalil ding hadith ding Quran sin hadith aw na wahi timurun aw na nahinang sin Nabi Waqqas atau mga sahabat misanin pagjikir magjikir berjamaah wala da nahinang sin Rasulullah wa sin mga sahabat malengkan jikir ang panay sab kita ilimigwat lang oy jikir yan may ta kita malangon magjikir way ko liyang nagjikir sa inhantang sin pagjikir niyo yan, wayron na hinang sin mga sahabat, iban sin Nabi niya. Ay mo isab iyan na. Kulang, wala imamu, inhinang sin mga sahabat, iban sin Rasulullah. Awin sila tulong niya, kuhan ba, sab ti umano siya? Ti umano siya, in labihang po nga ibo. Sambil limi ring ha, puan ibo. O siya men ko ti umano siya. Imian kaway sila nakapagbarjama, sab sinin sila tiyo, barjama magjikir. Siya nagyan kayo. Ampayan masub magtujulak siya masub magjikir pa Allah Ta'ala magpataud amin wadhkurullaha dhikran kathira lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pag zikir ka mo sin zikir sa taud-taud bukunin maksud suway kita ni magbarjamaah bang imianin kon subhanallah ampay siya maghuro-huro imen subhanallah tawakan magpatauran magtujulak siya in magzikir kanya magpatauran supaya ri mahinang riya pakaibanan ni sab mabiya kita sin namin pagkakita na YouTube yan ang pamag-anduk-anduk biyan kata nalam sin masin mag-agad-agad maaong pa sambil mahulog pa biya mga magsayaw biyan kakahinang sin mga magtasaw pag iyanon basa biya itong pagjikir bang makajikir sin la ilaha illallah nag-agad-agad ni sound biyan kataan biya sin namin magsayaw yaon kung yan hindi akan sin agama Islam mga palanggon mga kamaasan kalasan ayaw matay sin mga kamaasan na mo in kami nangatak aton bukon. Nagsabot kita, bangbat sabin hinang nuyan taga dalil, bay tayo niyo ba kayo, simingod isab kami kaniyo. Arakala sa pantun niya, mga wala di matungkamo in hadis yan at wala na mo nabasa. At wala kaya panghindo sin kaguruan sin kami. Ang pabang parakala, yan na sasabot sin hadis, bang biyad din yung pagdikir sin amuin mga sahabat kanya-kanya. Misanin magjikir hapuas sin sambahayang, in siyabot sin hadis, pag-ubos sulong niya sumalam in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na sa riwayat Ibn Abbas at Abdullah bin Mas'ud. Ubos sulong niya sumalam in Nabi sallallahu alaihi wasallam patuo palawa sinubos sambahayang kanya-kanya na lang niya mapulak kanat nin mga sahabat migding ha sahapan nila kanya-kanya na lang niya magngaw-ngawan. At niya wala na imen in Nabi sallallahu alaihi wasallam
umalop pa mga jamaah, ang panayanon, subhanallah, ang pamag-akad-akad katan, magsuman, usat to, alhamdulillah, wala na nasabot imbiyad to hal, sin pagzikir sin Nabi sallallahu alaihi wasallam po asambahayang. Pasal, in parakala pagsambahayang, amin doon sadya, magjamaa, hal sin pagsambahayang, mag-akad din nga, takbiratul ihram, sambil pa magsalam. Ampain magzikir, mapuas din nga, to in sunnat, amin sunnat, in tariqa, inbitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal pag-ibadat yan, magkanya-kanya. Magkanya-kanya. In magdua ramikan kanya-kanya. Nah, mga kamaasan kalasan. Aminin pagyanon in Allah subhanahu wa ta'ala imiyan ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna salati bunal-bunal tu ya Muhammad. Pamungan kanila, bunal-bunal tu in sambahayangku. Wa nusuki iban sin pagsumbay ko. Wa mamati iban sin kamatay ko. Wa mahyaya iban sin kabuhi ko ini ha dunya ni lillahi rabbil alamin. Lillahi Rabbil Alamin, tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala, la syarika lahu. Amin Tuhan pagpakitaan ko, iban pagsubmitan ko, iban pagtawakkalan ko, iban hihagso ko katan pakarajaan ko, wayrun dukayng hisyo, hahagson ba't malingkan Allah, amin wayroon sa kuto niya. Parakala, amin bang dumatong in bisita pa kauman, jiyari doon in paglabot kanila, imanasin paglabot, ang panglaggoy, ini panghalgai kanila, bukon paglabot karna pagmasok sa panglabot karna panghurmati kanila. Paglabot karna panghurmati, ha mga tao, amin kalulumanan dumatong pagkauman, jiyari in manghulmat kita kanila sin pagsumbay, dahil naman ha sibi-sibi susumbay un, amin hayop halal, sambil palumaggo siya paunta pang sa pantun niya aun. Amo yan mga palangguan ha may sila min jiyari, sinaga man ato, amin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ding ha mga piyanglangan sinaga may Islam. Ding ha mga amoin piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay hadila sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas upat parakala. Halian sin kita ni mga palanggon ha kami Islam. Riwayat Ali radhiyallahu anhu qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Long sin Ali radhiyallahu an long niya siyabutan aku sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atas upat parakala kalimat. Hatin upat kabtangan pahalian sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katutani. Isa. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah man dhabaha li ghairillah. Wa la'ana Allah man la'ana walidayhi. Wa la'ana Allah man awa muhdithan. Wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ard. Rawah Muslim. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ali bin Abi Talib upat kabtangan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ma'na sin la'nat. In ma'na sin la'nat mulka. Piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hisyuin magsumbay habukun karna Allah. Aha. Parakala dakula. Hat mga magsumbay. Hat mga magsumbay. Piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ring mga bangsa muslimin. Bangko mga subutan na biyad diin na lang may nagsumbay mga aming Christian at tawakan duwaing bangsa, ba't matarang? Kafir. Bukun na ito kalaki na subuhon. Kafir. Na tuwan inisumbayan sin mga Christian, makaw na tawari, sabihan na nahapungin mga bangsa muslimin. Kumaun ka sila restaurayan na tawari. In hukuman niya, dahil hamakia pahaman sin kami, ayat sin Allah Ta'ala, siyabot niya hal pagkaun siyumbayan sin Christian iban sin Yahud ahlul kitab bang makaw na tawari biya sindikato long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Ma'idah wa ta'amu ahlil kitabi hillul lakum wa ta'amukum hillul lahun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha tafsir siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala iban long niya in kakaun sin ahlul kitab halal kaniyo. Damikian in kakaun niyo halal kanila. Long sin ulama, long Ibn Abbas in maksud siyabot sin Allah Ta'ala wa ta'amu ahlul kitab hillul lakum
in siyumbayan sin ahlul kitab halal kaniyo. Siyumbayan. Siyumbayan. Deng ha mga hayop isab halal. Aun deng ha mapiyagposing ka to tayo mga biya part Bisayas makweron na sa baboy, iban sinunog baboy, susulatan halal. Bedeng ka halal sin baboy matarang asal haram. Sa pipikit hakit bihan, diara lang halal. Sa kaliyaw rin usin baboy. La ilaha illallah. Bedeng kayo nang, kung ano pa mahinang halal in baboy yan, matarang hiyaram sin Allah Ta'ala. Mahinang siya saddayan halal, bang sa pantun niya, wayroon na tug mapini pagkaun hadun niya ini. Way na tudway nyo si Muslim yun hangkaw man atawakan amin na hula pantayan wayroon makaon partumbo-tumbon wayroon lahing wayroon mapatay rakuman siya. Sakali amuk dakuin kabakan niya makajari rakuman niya kaunon na supaya siya mabuhi amin baboy. Bang sa pantun niya biyatin kahalan. Sabi dagbus long simbasang galis impossible. Imposible biya magjato. Sabi biya ka to Muslim misan pa biyad din masak datud kumaon misan pa hazaman yaun hawak to yaun halalun kaniya sinagama Islam makajari sa kumon baboy hasupa sa Diyos siri mapatay amin hipagpagang niya sa Diyos hinapdi niya sa majudya na siya sa masigpit dadto taliyon mahunit dadto taliyon na insumbayan sin ahlul kitab deng habang sa Yahud iban sin Christian yari mataod ka to wahula na to ini bang insumbay nilay sabyan hayop halal da misan pa wala mo nariyumog wala mo riyumog in pag bismillah bang sa pantun bismillah ataw akan long niya hakar na sintuhan habasa nila bang hatat kala in dua pihak yan nakasud ha nag-aagama sin agama Christianity ataw akan Yahud sud sila pag yan ahlul kitab makaunin sumbayan nila makaunin sumbayan Allahu alam amuyan iaagad ko madhab amuyan kaya pahaman ko iban amuyan kakahinan ko ako kabaran ko sab mataw ulama in simabot tajiyari bangbat sab kaumasak in sumbayan sin mga sila hindi umakaon para kala mo bang main aun dalil deng ha Quran siyabot sin Allah Ta'ala in sumbayan iban kakaun sin ahlul kitab makaun sin kamu ya kamu muslimun makaun amu sadja long sin ulama long sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum in problema rin ka to tani sumud na restaurant sin Christian kaingatan niya na restaurant sin Christian ding naman hauno mo bang siya ding at siya baka unos patagalog pabisaya pa uno restaurant sin Christian lang yung naglalamo kay iban sin kuwan sa inkaunon mo isab sa pantun ni manok bangbat sab kaw masak kumaon sab sin naglalamo kay wala ko piyang lukusan sinaka may Islam sa wala ko liyangan nin kumaon ko sin halal amin hayop didto kanila biya sin manok nabambat sab asumon mo pa kay nga mo auman baboy lang mo in manok no ini siumbay dakay nilang mohal ayaw na ko mga subo sabab uning panghati sin magdarakang yan sin bukon siya sabin nagsumbay arakala pag sumbay bukon sa na hindi ko kay nga tanlong niya sabsin arakala wala sumbay at si mahulog pa magsakaw hakay nga tan mo manok halal in manok yan in hayop yan kaunon sin muslimin bismillah ampen asumon mo pabusi si unlong sin ba sa arakala ikakangi pa kay mo mahulog pa hapdiyon na dya kaw bunal aun deng habang sa nila yan di pagsumbay unin manok sa wala ta isab kaingatan in restaurant siyod mo yaon bang magsumbay katawari sa bugtuhangan angan mo restaurant Christian bukon sila Buddhist sa aun lan nang di ikato lan nang Christian aun lan nang Buddhist in Buddhist bukon sila ahlul kitab so bang sila Buddhist bukon ahlul kitab di makaw ning katan sumbayan nila misan pahayop amin ini lang ta ini hayop halal sabang siya sablan nang sa Christian siya hati niya miyamagad siya habi asin kabeksan pagkakitaan sin kita ng Christian din di misan pa isab sila nang makaw ni sumbayan ni biyatin hukuman sin para kala pagsumbay sa in Nabi sallallahu alaihi wasallam in piyatum tuman na sin hadith ini mga muslimun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dhabaha li ghairillah piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiw in magsumbay
habukun karna Allah. Aha. Bang siya kafir, doble mang doble, mulka ka na sin Allah. Anta in Muslim, nagbukulal, bismillahan sa kaula-ula, sa kaliyaw ni sa batampat, paglabot pa mga jin, paauliya, pakanabihan, pamalaikat, inyad tupyang langan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahulog pa amin, mahulog intaw yun pa, makasuod, asyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyagmulkan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aminin makasusakat, dengkat o taniyong palanggon ha kami Islam. Amo ini, in point, di hadith, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyagmulkaan sin Allah ta'ala, inano siya, siyu in magsumbay, habukun karna Allah. Habukun da niyanan, siyab buting bismillah, iban sin maksud niya nagsumbay, paglabot kan siyo. Pamalaikat, sukat na malaikat, pakanabihan, sukat na isab nabi, at tawakan pa mga awliya, amuin kaya kahakad sin mga kita niyo bahasa, bat bahasa mataasin darajat, in awliya sin syiah, in awliya sin syiahang putag dua imam, in taas sin darajat sin awliya nila, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Lungsin bahasa. Wairoon makaabot sin taas sin darajat sin awliya nila hang putag dua imam nila yan. Misan pa malaikat hisyu masuk patuhan di pa makasuok. Di pa makaliw sin darajat sin awliya nila. Misan pa malaikat, misan pa Jibril. Wairoon day sab makaliw day nga darajat sin awliya nila yan, misan pa nabi masuk patuhan. Misan pa Rasulullah. Bang makato, hisyo ni mano siya. Uy, di makaliw, misan pa malaikat in darajat niya. Misan pa isab nabiri pa makaliw nga darajat sin mga awliya nila, nagrabisan. Kulang na kumang sinari iniyan, Tuhan in mga tao ini. Sabki nga tan nila isab mano siya, di siya may ng Tuhan. Sa in darajat niya, liw rin si malaikat, iban sin kanabihan. Di sab nila maiyan, in sila mga Tuhan. Anari, isab mayan Tuhan, pa siya lang putag, dua mahinangin Tuhan nila. Mahulog pamalago to labi rin sing Christian, yung Christian Trinity. Amin yung pagyanong bang maglabot pa para kala magsumbay ikaw karna paglabot kanila. Pagmasuk ha mga para kala awliya kajin-jinan inini lungsin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyanat sin Allahu ta'ala in magsumbay habukun karna Allah. Hikaruan niya pianglangan sinahang Islam. Li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man la'ana waliday. Piagmulkaan sin Allah ta'ala in manusia amuin mang laknat-laknati atau akan mamungmung atau akan manghinai maas niya. Atau manuknai hamaas niya. Aha. Biad din ka ari. Puas pasin matarang katu tani makawakaw makakita kau kahalan sin kabataan bihaon amin di kapag ama-amahan di masagda-sagda sin maas magtuin maas lakaan atau wakan amin bias-biasun atau wakan suknaan nabugtang kawatawakan tabi ada kumananin na katahan namin mga pagyanon kabtangan bukun marayaw gumuwa day nga simud sin kaanakan in mga bata biya ini piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya kahalan, magjato hamano siya, amuin, maaddat isab siya hamaas niya, sabang siya makawaak diskas, siya sin pagkahin niya, ang panesuk na maas sin narani nagdiskas. Pag response kaniya sin bata atau akan narani nagdiskas, sukna ni si maas niya. Long sin ulama, in bihad to ragbus biya da sinsyuk na niya direct in maas niya. So, day sab, deng ha mga piyagmulkaan sinalaw talim bata biyad to. Hikato niya, deng ha mga makaso sa mga palangguan ha kami Islam, masakit sabbuton, damik yan, mamahunit sabbuton masakit tayo mong siya kasabunalan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man awa muhdithan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagmulkaan sinallahu ta'ala in manusia
amin gumapi siya hatao nagdusa. In masagbot din di makasud din parakala hikatu amin mga tao nagdara ingat maingat gumapi ha mga tao nagdusa kaya bubunalan sa gapian niya bang man mangdaog ha korte. Masigpit sana unin mahinang tahadith in maksud ya kamu mga katautay manghuran nagdarasin ingat para kala dunya mabaliskat nun kasabunalan misan pabiyad din in kahalan mangdaog hakaso intao kiya bubunalan ato nagdusa kiyapian mo karna sin aun hipagsuksok pabulsa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyanat sinallahu ta'ala mga taubihan bangbat sab amu yan in kos mo nakatalus ko habihan hipagdepensa mo sin agama mo bukon hipag-usaha sin bulsa misan pa amuin mabalis kating kasabunalan mangdaog in tao nagdusa sambil makakuha atawakan ini mapapas indusa niya parin talabi pa Allah hakarna sadyan maksud mo aun sadya hikaluun pa subri palom sin bulsa mo inyat to langan sin agama Islam sa bangkaw nagdara sin bihan panghati ingat attorney lang sin bahasa am pangugyapian in taunaan niya yan nang daog dihilan kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ganda mangganda ring ha mga pahala iban sin kasabunalan giyapian mo hadlaw akhirat hinangunda hikasan ng kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala inahal mo kahalan damit yan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiagmulkaan sin Allah ta'ala in gumapi hatao nagdusa habiyad to kahalan muhdithan lang sin ulama hi Sheikh Uthaymin imyan in ma'na hikaru sin muhdithan amuin maghihinang kakahinang ibadat sa kaula-ula piaragbos niya ibadat sin bukunda akan muhdith sin pagtag lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad hisiyo-siyo lang niya in maghinang bago haagama na mo ini puwas na sin syara ko puwas na sin hinang ko puwas na sin baita ko puwas na sin hinang sin mga sahabat ko ini amin khairul qurun amin sarayaw-rayaw na mga amin generation kuwan sin sahabat kuwan sin sumuno kanila habukun na hinang nila wala na riyakan ko wala na hinang nila hisyun mamaguhi maghinang bago ha agama ko ini hiparagbos niya pamano siya ibadat sin bukun daakan bukun siya ibadat malay sa minhu amin bukun na siya ring kamo bukun na siya ring hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa rad in hinang niya yan hibalik da kaniya sin Allah ta'ala sin papagtungbaso na adlaw kiyamat may tako maghinang paragbusod mo ibadat sin bukun na ibadat sambahayang baw-baw sa kalimukon kuraakan natumbasi inyan kaw maray ibadat sin wala kuraakan bukun yan ibadat ikawin naggulal kaniya inyan tasbih inyan sambahayang inyan puasa in iyan ibadat, in iyan bahasa, uno-uno ng kakahinang, mahulog siya pahinang bid na kabidda, daing hinang sinabi. Bago, piyajatu mo, ngiyanan mo, ibadat, sinwala yan na hinang sinabi. Bangkaw naghinang bago, piyaragbos mo ibadat, haaga masin Allah Ta'ala, panggura-gura mo siya na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muraiyan, ya Muhammad, kulang in ibadat piaragbos piya kita mo kam ayari pengganap panggura-gura mo sana Nabi bukun san lasa inbihan bat bahasa malasa pa Nabi in kita nung lang naghinang karna lasa nato pa Nabi panggura-gura san pamias san ha Nabi insulto bang mga basa Chabakanos insulto mo san kaniya biya mo rasin yan ya Muhammad ay takaway naghinang sinhinang na mo ini sin in ini
tanda sinin kami malasakay mo. Oy, kaano ra ko piyag anak sin ina mo? Liuhan mo in malasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mga panghu sin sahabat. Nakapaglundang panon iban sin Nabi atas nag-asag dugo hakar na pagtuko sinara iban paggapi iban lasa nila ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno rin kaingatan sin kita ni maggulal lasa para Rasulullah. Sinhat sadyabi ang mga magkalang-kalang bihan, ampabi magnasihat bau-bau, ampabi bahasa magkaun-kaun. Mga sahabat akon way pagkaun. Way akon pagtug, bang makajuti. Haamin pagbunuan, sambil pamanghuwag na sa dyan mata pagjagahan. Bang makapag-alup iban sin satru, magkabagbag iban magkabaliin puddang hakar na paggapian ha Nabi iban lasa pa Nabi iban pagtukuha agama isyu sabin kita ini naggugulal bahasa malasa pa Nabi usam pa magparakbusin maghinang sinhinang ya oy ibadat sa ini man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad hisin maghinang bago hati nila isin maghinang bago syara ganapan nin syara hinang ko biyak tulsin Allah Ta'ala piya turun marika ko lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawukun naraakan niya sin Allah Ta'ala fahuwarad magbalik da kaniya nalong ni Sheikh Ibn Uthaymin long ni man la'an Allah man awa muhdithan piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hisyusin gumapi ha mga tao maghihinang syara bago ha syara sintuan gianap niya piyagmulkaan sin Allah Ta'ala bang pagmulkaan sin Allah Ta'ala in tao gimapi ding naman hagapi agad pangatayan iba sin gapi pangarta iba sin gapi kapanyapan iba sin uno-uno katan bitin na naghinang yun hindi siya pagmulkaan sin Allah Ta'ala. Sa bukunin makna pagmulkaan paratungan batu ring atasin langit na naglalaka atau mahulugin in bituun hiragan kaniya atau masipakin in humi makaluun siya atau bay niya larutun sin malaikat isabulak madto pa mga suka buku ni sabiad in pagyan pagmulkaan sin Allah Ta'ala ding hadun yeniri na siya makatudju madto pa amuin sahaya sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlong kiamat mahinang daan in hinang nun hikajuljan akanya hikaruhun hikadusdus kanya palam sinapinar ka jahannam bang piyagmulkaan sin Allah ta'ala in rimapi deng hapikilan bisara baran dugo nyawa pangarta hataw maghihinang nakabidda deng haaga masin Allah deng hasyara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyatin na mga tao maghihinang yun misa nin tao gimapi pagmulkaan diyan din may sabihin tao maghinang hikaupat niya mga palangguan ha kama Islam lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hikaupat kahalan piyagmulkaan sin Allah talin mga manusia hakahalan ini in hikaupat niya kahalan man ghayyara manar al-ard pagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia amuin pindahun niya in muhun sin ubus na piyagsulutan amuin in tubtuban sin lupa mo atawa in tubtuban sin space sin bayi mo atawa tubtuban sin amuin ini hektar ini piyaghatihan sin kamuruon sa kalipindahon mo o ini larutum min muhun niyaon ang pamupa sibukon madtubian kumawa ka mga pila ini meters pilang gatos metro dito mo ikuanin muhun mo ang pamuyam din doon saan lang yan kuan kurang sin piyaghatihan na to sa kalipagsukod niya sin lupa na iten lang niya kulang us nakasusudin muhun mo madto pa lupa niya pa space niya halong sin pila metro pa pilang gatos metro lang sin Allah walang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagmulkaan sin Allah Ta'ala in tao magpinda sin alamat bakas na kiya pag maupakkatan sin doon na tubtuban in space sin bayi mo in lupa mo in hektar in katan us pindahon mo kumawa kaw hak sin pangdaig mo lupa pangdaig mo bayi pangdaig mo space pindahon mo madto pa pilametro bihan bat lumuag in lupa mo
long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagmulkaan sin Allah talin bihan hantang manusia. Maita long sin bahasa long sin Tagalog lang niya suwapang. Di mamarahi ka niya. Sin amo na yan intubtuban sin lupang mo sabar ka. Arakala in nabi mo inkya ka usan sin mo tubtub daron. Maita sabdi ko sumabar sin hal yan. Sin ini kahalan piyanglangan ka to tanyo kita amin akam Islam. Dia ak kita ni mag-addat sin addat langay marayaw. Sambil paparakala nagtagna sin pagsumbay paparakala pangaddatan paruamaas parakala pamaggapi sambil paparakala amuin magpinda sin alamat magpinda sin amuin kaya pagmupakkatan muhon ini piyanglangan katu tanyo sin akam Islam. Labi luba in parakala pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kaminsan, nasabot si Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam longya, nasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaminsan, aun hambuk zaman, hatiku zaman sin Bani Israel, zaman sin ummat na kauna siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahalan, amin kiyasud pasurga sin hambuk manusia, iban kiyasud panarka sin hambuk manusia, hasababda sin amin paglabot. Hasababda sin paglabot. Paglabot beddi. Paglabot panglagbu'i pa amin siyusumba sin tao kauman. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Qalu wa kayfa ya Rasulullah? Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakasudlong niya sulwa. Inambok usog yun din sabda lang niya sin langaw. Damikyan kiyasud narka sinambok usog yaun dengan sabda sinlangaw. Uy, ang si mga sabat ya Rasul, kayfa hada? Biyan din kahalan lang niya, langaw rin piyag sababan, nakasud surga, nakasud narka. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qawmin lahum sanamun, la yajuzuhu ahadun hatta yunqarriba lahu shay'an. Faqala li ahadihima, qarrib. Qala laysa indi shay'un uqarrib. Qala lahu qarrib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun dua usog lima baylong ni maksud do usog bukun sila nagakad sa dua hal usog lima bayha kauman in lalabayan niyaun iyaun dunin tempat pag iibadatan sinamin mga taong kauman yun sin zaman na kauna. Wayron pen lumabay manusia din nung pausog pabaway, hindi nagdara siya sin unin hibutang ni hipaglabot. In manok na kabuhi atawakan unun hayop atawakan sambil papagkaundang man aun. Hika panglabot, panglaggoy, pagaddat, pagmartabat, haamuin tampat iban sin ini siyusumba ni Leon Santo, barhala. Inhambuk usog lima bay na kauna na aun mga security. Paglabay niya, long sin mga security, long ya panglabot na akaw sin kwan yan. Long niya wayron ako nakara, way ko kaya ingat, ano ko nakara uno-uno. Long niya karib, paglabot kaw misan na kuman uno, lang niya wayron ako nakara uno, lang niya karib walaw dhubab. Long niya panglabot kaw misan na kuman pikot, panaggaw ka, bang man aun ang pagkaw makaliw. Bang di, lang niya lapto ko na mako sin pudang. Natuyo na ng nguan biha misan mga hilam atau kamisan dakuman ini kuan ini pikut nakasaggaw man pikut nampan na biyutang lang niya panglabot ko na lang sinamin security labay kaw sabtagi lima bay na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakalan nar sabab sin panglagbo ina miyakad si hakabayan sin mga tao kauman yun simumba pabarhala lugay pag-ubos niya himinang sinhalit to nahulog siya pa nagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, miyabuting kamatay sin tao yaon, nahulog pa rin siya na pinarka jahannam. Nakasudnar ka. Sabab siya namin naglabot siya pa barhala, bukong mapatot labuton. Buat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu lil akhar, damik yanin hambuk tao, si muno isabhana kaunayat to, biyatin pa nga subo nila. Long niya karib, level lang niya paglabot ko hatuhan na mo. Long niya, long sin tao yaon. Mayroon lang niya kung nagdara uno-uno.
long niya paglabot kami sa nuno long sintaw yaun ma kuntu liyuqarriba li ahadin shay'an dun Allah azza wa jal long sintaw yaun bukun ako long niya biyak siya maglalabot pabukun Tuhan ko Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon dalong niya paglabutan ko pagsumbayan paglabutan pagmasukan uno-uno buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala alang niya matuwasin paglarot sin pudang dia plus sin liog niya liu pa din liog sin taw yaun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakal al jannah nakasud siya pa surga maita sabab nagmatuwas siya hari siya sumumba di siya magad sin unong siya sumba sin tao kauman wala siya misan amin nagmasuk wala siya misan naglabot misan dakuman amin pikot biya ni utang niya way ang panaiyan long niya bukun ako biyak siya maglalabot paparakala susumba hundi hadun niya ibot malengkan Allah subhanahu wa ta'ala paglaktok sin unya liupad long sin Nabi dakal al jannah nakasud siya surga mga palangguan ha kami Islam pila na kasirikan na hinang sinbang siya na to ini pila na pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala na hinang na to habukundakan sin Tuhan pialabi hinang sin kita nubiya na sin paglabot harum Jumat paglabot hakatampat-tampatan pagda sinkatan susumbay undid to sumbayin sumasa na hiru luy buhi-buhian hinangon dayo ataw kandid to magsumbay hatampat ataw maglabot pakatan amun kajinjinan karna mabuka basa jilakaun sininjin mabuka asal karya salih manusia sa paggari kakitaan sindua mata sin manusia sabi kay ngatan kuno mamahuli mamausmang jilaka amoy sabin kiaramakan sinbang siya na to ini malengkan injin mabuka manusia sabnain sila siya dolong sin basa be kagilambong sadyayaun bukong besin kita ni punod sana mabuka jilakaun sinin agama Islam bang unin ilmu sin sihil yan amin mahinang niya taming deng ha mga jin labi-labin agama Islam jukup-jukupan in hindu katu sin Allah ta'ala iwan sin nabi niya hinangun mo hampan-hampan taming ahabay-habay deng ha mga katan makajijilaka sa ngi na piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mataw din babasahun deng ha mga babasahun in ayatul kursi matarang siyabot sin nabiri kausukon sin jin sin syaitan damik yan in dua ayat hakay na po sin suratul Baqarah siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bag mumabas sa habay mo in kahina po sin dua ayat sin suratul Baqarah masilahag gumawa in mga syaitan ding halambay mo damik yan in upat kul siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam muawwidat atau muawwidatain in qul a'udhu birabbil falaq wa sin bin nas siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di kau majilaka sin jin mataud in siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa di natu kaingatan iban wala kita niyo nga subuh bay mo iyan nari ko kapahaman pasalwang kau yan nga subuh aung da makaril kay mo sin makna niya sumob da kau bayaan mamasyakan niya iban sin mag-usal ka niya mahinang hampan-hampan sa dagan na to pahunghung katan dagan na to pailmo sihil pasal kapahaman bahasa deng habasa sinug naglamukay iba sin bahasa malayo iba sin uno pa yung kebanan bahasa pos deng ang Quran in Allah subhanahu wa ta'ala giyapian niya tiyamingan niya hinangan dihilan ni hampan-hampan in nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin bakas kyud dan sinisihir sa kalinaig in sihir amin kimugdan pausin Nabi sallallahu alaihi wasallam si makitin unya biasan niya sin qul a'udhu birabbil falaq iban sin qul a'udhu birabbin nas iban pasingkaybanan babasahun mataud hindu katu taniu sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam deng hadalam yan mga kamasan kalasan palanggon ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala in parihalan sin kita ni andu kailu mataud deng ha mga bangsa muslimin in wala naman nakahati nakabati sin uno naman in wala kimugdan kakahinang sin kita ni amin patut subay na to hito na in haq sin Tuhan na to Rabbul Alamin in paglabot mapatut kaniyara in pagsumbay subayra karna niya iban sin pagsambahayang kabuhi iban sin kamatay subay hagsuk na to pa Allah subhanahu wa ta'ala adalam yat to mamaid kami halapal kasilasa bang mayan in katan sin dimurungdung nagmumpa at kanila in hilalawngan sin kami
Iman sin katan hawa hula ka ilumisan late na rumatong kanila inhalalawngan sin kami. Salam doakan yu katan murah-murahan. Inbang siya muslimin habawa sin gumi ini. Amin makabati. Iban magbalik paran bitikan. Pag-ibarat kakahinang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat niya mulia. Bangman murah-murahan. Mamaid kami halapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.